Dragi slušatelji, pozdravljam vas na početku još jedne emisije Izazovi. S vama su u studiju ovoga puta Klara Čičin-Šajin i Vladimir Presilj. U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednoj ozbiljnoj temi, jednom problemu koji se ponajviše tiče naravno djece, kako to obično biva u našim emisijama, ali isto tako i roditelja, odnosno obitelji, a on je vršnjačko nasilje. Koji su zapravo uzroci vršnjačkog nasilja, kako na njega utječe roditeljski odgoj i kako spriječiti vršnjačko nasilje, zapravo su samo neke od tema o kojima ćemo razgovarati s našom gošćom u studiju, profesoricom psihologije i psihoterapeutkinjom Tanjom Dejanović-Šagadin. Profesorica Tanja Dejanović-Šagadin radi u Centru Goljak, a u Psihološkom centru TESA je voditeljica projekta Ruka podrške prevencija međuvršnjačkog nasilja te edukacije za stručnjake vršnjačko nasilje, prevencija, zaustavljanje i pomoć. Psihološki centar TESA udruga je koja kontinuirano djeluje već 22 godine, pružajući psihološku pomoć i podršku građanima Zagreba i cijele Hrvatske. Centar je pod imenom Telefon za psihološku pomoć započeo s radom u rujnu 1991. godine kao jedna od akcija članova Hrvatskog psihološkog društva za pomoć građanima u suočavanju s ratnim okolnostima, a od 2003. godine djeluje pod sadašnjim imenom. Profesorice Šagadin, dobro nam došli. Dobro večer, hvala. S obzirom da smo najavili, dakle, od kud nam dolazite, pa da možda odmah malo o tome nešto više kažemo, dakle, iz neke vaše perspektive, možete li nam možda nekoliko rečenica samo reći malo više o sebi, čime se bavite u centru TESA? Psihološki centar TESA je, dakle, stručna udruga psihologa, znači mi smo tamo svi psiholozi, volonteri, nas ima tamo oko 30-35, kako tijekom godine malo fluktuira taj broj aktivnih članova, i svi radimo u nekakvim drugim, znači imamo zanimanja u raznim područjima psihologije, a unutar TESA smo volonteri koji svi se zapravo izmjenjujemo na temeljnom TESA-nom projektu, to je Telefon za psihološku pomoć, a uz to onda se okupljamo u razne radne skupine koje rade određene projekte. Osnovni, znači, program koji je počeo od 1991. godine je Telefon za psihološku pomoć i on kontinuirano radi već 22 godine, svakim radnim danom od 10 do 10, na naš telefon 48288888. Bilo tko može nazvati, ko želi popričati sa psihologom. Nekakva prepoznatljivost našeg telefona za psihološku pomoć je upravo to što na njemu dežuraju samo psiholozi. Dakle, nema paraprofesionalaca ili nekakvih priučenih, recimo, ljudi na telefonu koji pružaju neku savjetodavnu pomoć, nego su to isključivo psiholozi, znači isključivo stručna pomoć i mnogi od njih zapravo imaju dodatne nekakve psihoterapijske edukacije. Isto tako, većina njih dežura u nekakvim redovitim terminima, tako da je moguće i nekakvo kontinuiran savjetodavni rad sa istom osobom, što koriste kako građani u Zagrebu, ali isto tako i širom Hrvatske. Zapravo imamo dosta pozivatelja koji nisu samo iz Zagreba. Onda je na taj naš temeljni program se nadovezao program internet savjetovanja, koji već jedno 10 ili više godina isto tako kontinuirano traje, i gdje, znači, nam građani pošalju mail, imamo kontakt na našoj web stranici www.tesa.hr ili imaju direktna isto adresa psiho.pomoc@tesa.hr, pošalju upit, znači opišu nekakav svoj problem, a onda na njega odgovara psiholog i to je onako klasično dopisivanje, znači to nije nekakav chat ili gdje ima onako direktna komunikacija, nego je baš klasično dopisivanje, što omogućava ipak malo dulju komunikaciju, isto tako i da taj odgovor bude malo promišljeniji, recimo, i isto tako je moguća ta nekakva dugotrajnija. Onda iz toga se razvio isto tako negdje program našeg savjetovališta za mlade koji već 13 godina isto tako svake godine ide, gdje mladi od 15 do 30 godina mogu dobiti besplatno psihološko savjetovanje. I tu naših 18 psihologa koji su svi sa dodatnim edukacijama radi i sa klijentima. Onda još uz to imamo čitav niz projekata koji su, dakle, vezani za određene stvari. Puno toga je zapravo usmjereno prema mladima i prema djeci. Nekako je TESA više negdje usmjerena u ovom radu prema mladima. A onako projekte nekako biramo iz ovog dijela što nam dođu ljudi iz telefona ili interneta s pitanjima ili nekakvih naših saznanja opet s terena gdje bazično radimo što je potrebno, što fali i tako. Možete reći nešto o projektima koje provodite? Pa dakle, osim ovih temeljnih, znači telefon, internet i savjetovalište za mladi koji zapravo okupljaju najveći broj naših, gotovo svi naši psiholozi su tu negdje vezani za to. Projekt Ruka podrške, jedan od koji ja vodim, je projekt koji ide od 2008. jako je dobro prihvaćen i surađivali smo do sad sa nekih između 40 i 50 škola, trenutno nisam baš prebrojala koliko ih je, u ovoj godini ih je bilo 10-ak.
gdje mi provodimo predavanja po školama, radionice po školama na temu vršnjačkog nasilja, imamo konzultacije za učitelje, imamo individualno savjetovanje u okviru projekta. Jedan dio koji meni osobno najdraži je su ciklusi radionica za učenike koji su žrtve vršnjačkog nasilja, gdje s njima radimo na jačanju samopoštovanja, zapravo slike o sebi općenito, znači samopoštovanje, samopouzdanje svih tih nekakvih aspekata slike o sebi. S jedne strane i s druge strane socijalnih komunikacijskih vještina i to se radi u grupi, jedna grupa učenika koja prođe taj ciklus radionica, obično je to subotama, tako da su učenici miješani iz više škola i to je nešto gdje imamo vrlo lijepe rezultate i onako čak potvrđujemo te rezultate kroz upitnike koje im dajemo prije i poslije, tako da vidimo i da su te promjene onako dokazljive, statistički značajne i onako mislim da su to rezultati koji mene osobno jako vesele i to je negdje rad gdje dobijamo onako jako lijepu povratnu informaciju i od učenika i od njihovih roditelja, kad i od stručnih suradnika s kojima se nekad čujemo, koji nam kažu da se djetetu bolje u školu, da su neke stvari riješile, da se ono bolje postavlja u nekim situacijama i bolje ih rješava. Kako se popunjuju te grupe? Znači, da li roditelji prijavljuju svoju djecu ili dobite prijedlog iz škole? Mi najčešće šaljemo pozive školama, ali postavimo pozive i na nekim ovim stranicama koje roditelji posjećuju, tipa na Rodi, na raznim tako web stranicama i obično se ovako u medijima negdje prije toga se čuje da te grupe kreću i na našoj web stranici koja je dosta dobro posjećena. I onda većinu nam upućuju škola, ali tako da oni zapravo obavijeste roditelji i djecu, dogovore s njima, pa onda ili se jave roditelji ili nam stručni suradnici pošalju kontakt roditelja, jer mi insistiramo na tom dijelu da se zapravo da imamo kontakt s roditeljima, da to nije direktno iz škole nama, nego da mi između toga razgovaramo s roditeljima, da li su oni spremni, objasnimo o čemu se radi i da li on želi u stvari uključiti dijete u to. Ako se radi o srednjoškolcima, onda u pravilu se to i sa djecom isto tako komunicira. A jedan dio djece uključuje roditelj direktno, dakle ovo zato što su negdje čuli ili neko koga znaju već bio u tome, tako da dosta se uključuje. Evo sad bih volio pitati, s obzirom da ste spomenuli da vaša pomoć, dakle psihološku koju pružate je namijenjena građanima svih dobi, da u principu imate programi, projekte namijenjene djeci, mladima i tako dalje. Evo dakle vaše predavanje, dakle koje je nekako i dovelo do realizacije ove emisije gdje smo se zainteresirali za ovu temu, bilo je dakle u Matici Hrvatskom, s čim odjelom za školstvo, dakle imate jednu suradnju, jedan oblik suradnje, pa možda da možete malo više o tome reći, kako je do toga došlo, kako se to razvilo. Do suradnje sa odjelom za školstvo je došlo kako već u Hrvatskoj dosta stvari događa po privatnim poznanstvima, jel? Zato što smo gospođu koja vodi pročelnicu, dakle odjela za školstvo, ona je poslovno na svom prvom poslu, dakle vezana za kolegicu koja je radila u Tesi. Tako je nekako krenula ideja uopće ponuda tada da bi mogli u Matici napraviti neko predavanje. A nakon toga zapravo onda to preraslo, vidjeli smo da je to dobra ideja, da je to dobro prihvaćeno, da to negdje i nama je nešto što se nama sviđa, da otvaramo neke teme koje su nama zanimljive i koje nam se čini da bi bile zanimljive i korisne za građanstvo. A negdje iz Matice je bilo takva nekakva prihvaćena inicijativa i oni su bili za. Pa evo, na taj način već ja mislim nekih 4 godine čini mi se da održavamo redovito predavanje u Matici, otprilike barem 2 do 3 predavanja godišnje. To je čak bilo povodom dana ovog međunarodnog, dakle nedužne dječje žrtava nasilja. Tako je. To već jedno 2-3 godine funkcionira baš tako. To je bila ta ideja da zapravo u sklopu projekta Ruke podrške postoji taj dan koji se obilježava Međunarodni dan djece žrtava nasilja. Mi smo negdje odredili unutar projekta da ćemo taj dan svaki put obilježiti s nekim predavanjem. Matica je tu bila vrlo otvorena. I onda smo se tako nekako dogovorili da ćemo oko tog termina, u nekom najbližem zgodnom terminu napraviti predavanje koje uvijek ima nekakvu temu nasilja i uglavnom je to ovako negdje vezano za to. Uglavnom je ovo vršnjačkom nasilju, ali smo imali nekakve druge teme koje su bile vezane. A isto tako uglavnom u tjednu psihologije isto u Matici Hrvatskoj imamo predavanje nekad. Kad uspijemo dogovoriti, ovisi sad opet o ovome kad naši članovi se vrate iz godišnjih odmora, to je mi smo ipak volonteri, jel? Onda je znamo dan prevencije suicida, on pada rano u rujnu, pa znamo isto tako napraviti nešto. Znači, uz današnju temu popustljivo odgoj i vršnjačko nasilje vezan je vaš projekt Ruka podrške. Već smo nekoliko puta ga spomenuli. Znači, riječ je o projektu prevencije vršnjačkog nasilja, to je bullinga. Možete li nam pojasniti o kakvom je projektu točno riječ, od kada ga provodite i kakvi su vaši rezultati, vaše iskustva do sada? Dakle, ovo provodi se od 2008. Financira ga u najvećem dijelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
a sufinanciranje jednog dijela projekta tražimo i od drugih financijera. To su Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Oni su nam recimo u prošloj godini jako pomogli s tim malo većim sredstvima na taj način da smo imali veći broj grupa za ove djecu. Tako da smo između 2000, znači ova školska godina 2012. na 13. imali 7 grupa za učenike koji su žrtve vršnjačkog nasilja, što osnovnoškolskih, što srednjoškolskih. I to je, mislim, po prvi put da smo pokrili negdje potrebe. Ja sam sigurna da potreba ima i više, jer naravno nemaju svi saznanja i bez obzira što mi pozive pošaljemo na sve škole, tu uvijek ta suradnja s nekim stručnim timama je jako dobra, neki ne proslijede te pozive dalje, neki budu zatrpani nekim svojim poslom u tom trenutku kad ti pozivi dođu, tako da ne dobiju svi roditelji tu informaciju, tako da sasvim sigurno tih potreba ima i za dalje i mogla bi i TESA tu širiti, druge udruge imali bi tu dosta posla, ali je, evo, po prvi put smo mi i ja osobno kao voditeljica koji najveći broj tih prijava dođe, imali situaciju da nikog ne stavljamo na listu čekanja, ne odbijamo, ne radimo nekako prioritete kome je hitno, kome nije, nego da zapravo smo manje više svu djecu mogli primiti. Tako da nama je to jako lijepo, jer tim više što taj dio projekta negdje, postoji ovaj dio projekta gdje je edukacija zapravo po školama koji je isto bitan, ali to je nekakav onako opće informiranje i senzibiliziranje, dakle što učenika, što učitelja. Ono je jako važno, ali tu, kako bi rekla, povratna informacija da je to njima važno za čuti, ali to je na nekakvom ovom informativnom nivou. Ono što je meni jako važno da ovaj dio radionica koji mi radimo i naravno individualnog savjetovanja djeluje na jednom dubljem nivou u smislu da se nekim konkretnim učenicima koje ja onda znam se neke stvari u životu promijeni na bolje. Tako da je to nešto što je nama jako važno. Da, neposredno iskustvo je jako bitno za učenje. I nama isto tako jako puno motivacije negdje za dalje rad na projektu, u tom smislu da to ima neke koriste, to nešto vrijedi i da djeca imaju neke pozitivne pomake u životu zbog toga. Kad vidite rezultate, to vas sigurno veseli. Tako je, tako. Evo sad smo gotovo dosta toga rekli o nasilju, vršnjačkom nasilju. Mislim, nama je za pretpostaviti, evo ići nam nešto više o tome reći, naravno da i roditeljski odgoj tu ima, obiteljski odgoj ima tu neku znatnu ulogu, pa imate li možda neke podatke, evo recimo mene to osobno jako zanima, da li dakle i u kojoj mjeri, na kakav način roditeljski odgoj utječe na vršnjačko nasilje pojavu? Pa evo, to je upravo bila tema iz ovog predavanja koji smo imali u Matici i postoje podaci koji se mogu i naći na internetu i onako konzistentni su u tom smislu da se pojavljuju uvijek isti, a to je da ovi stilovi roditeljskog odgoja imaju veze sa pozicijom zapravo djeteta u tom nekakvom ciklusu, ako se pojavi neki ciklus vršnjačkog nasilja, i da neki stilovi roditeljskog odgoja više pogoduju tome da dijete bude bilo u poziciji žrtve ili bilo u poziciji onog djeteta koje je nasilno. I tu ono što je važno, moramo razlikovati stilove roditeljskog odgoja. Dakle, obično to dijelimo na 4 stila roditeljskog odgoja, znači jedan autoritarni stil koji je strog i strog s jedne strane obično i dosljedan, ali dosta emocionalno hladan prema djetetu, što su bitne zapravo te kategorije topline i ovo s druge strane koliko ima granica i koliko su dosljedni. Znači neka pravila su bitna, naglašena su. Tako, tu su naglašena pravila, vrlo strog odgoj, ali nema podstupanja od pravila, ali ova emocionalna komponenta prema djetetu nedostaje, zapravo je dosta hladan, onako jedan vojnički režim, recimo to tako. Djeca koja se odgajaju takvim stilom se vidi da ona češće isto tako postaju žrtve vršnjačkog nasilja. Dio njih se regrutira naravno i ovisi o tome koji, znači s kim se identificiraju na neki način. Da li se oni sad u toj situaciji osjećaju se kao žrtve u odnosu na roditelje, dakle, i da li onda to kompenziraju u odnosu s vršnjacima, u smislu da isto tako glume neko koji je strogo autoritaran prema drugoj djeci, ili se isto tako negdje povinuju autoritetu bilo koga drugog. Što se zna vrlo često dogoditi, što je češće zapravo, i da onda na taj način postaju lako žrtve bulinga. Stil koji isto tako potiče da djeca budu žrtve vršnjačkog nasilja češće prema literaturi je ovaj jedan emocionalni hladni stil, ali bez granica. Gdje djete zapravo pušteno na volju da radi što hoće, ali nema nekakvog emocionalnog odnosa prema roditeljima, to se zove taj zanemarujući stil.
i roditelj zapravo onako puštaju dijete da raste samo od sebe, samo onikala djeca na neki način i nema, ali tu nema nekog emocionalnog odnosa isto tako. I ono što se onda događa zapravo da tu jako fale bilo kakvi odnosi, fale mu, ono jako ima želju da ostvari bilo kakav odnos i pristaje na bilo kakve odnose da bi dobilo nekakvu pažnju, a na taj način zapravo pristaje na ovo da ga bilo ko maltretira, samo da bi bio zapravo, i opet su češće žrtve vršnjačkog nasilja iz takvih. Onda imamo djecu koja se odgajaju ovim popustljivim načinom odgoja, znači tu zapravo nema granica, ali su roditelji obično emocionalno topli. Iz takvog načina nešto češće djeca postaju oni koji zlostavljaju drugu djecu. To je sad isto negdje upitno. Iz mog iskustva, djeca koja su odgajana toplo i koja su razvila empatiju kroz taj odgoj, nisu sklona postati baš jako opasni zlostavljači, recimo u tom smislu. Ali jesu sklona prelaziti granice drugih ljudi. Ali, rekla bi se danas da trolaju. Recimo, tako. Nisam baš sigurna točno u točno značenje toga. Ali kao malo se, recimo po navod, zezaju više. Znači ne uzrokuju nekakvu izravnu štetu, dakle, nekome, tako. Ali čisto ga malo tizaju, zezaju. Tako. Oni vrlo često imaju taj problem da ne mogu razumjeti točno kako njihovo ponašanje, koje posljedice ima po druge ljude. To je ovaj dio nedostatka granica. Znači, ako meni roditelj negdje ne postavlja granice, dakle taj prepopustljivi odgoj. Dakle, ja tebe volim i zato sam spremna učiniti bilo što za tebe. U svako doba, dana, noći ti, ne znam, napraviti nešto, kolač ili ti otići kupiti igračku ili bilo što. Dakle, ako sam tako nešto spremna bez ikakvih mojih granica, onda dijete ne doživi da ja imam potrebe kao osoba i doživljava da su samo djetetove potrebe. Znači, samo taj dijete koji u centru je onako princ ili princeza i ima jedno potrebe i doživljava da su drugi tu samo za funkciji ostvarenja mojih potreba. To je jedna prilično nacistična pozicija gdje zapravo ne doživljavam druge ljude kao bitne, ne doživljavam da oni imaju nekakve svoje potrebe, dakle moje su bitne, nema drugih potreba i onda je svijet tu samo za mene. I na taj način jako puno gazim preko drugih ljudi da bih ostvario ono što mi treba. Znamo reći da su takva djeca možda razmažena. Tako, to je klasično, to je klasični naziv za to je da su razmažene, ova princeza na zrnu graška, to je ta varijanta. Gdje njima jako se lako razbjesni, ali jako lako dožive da je nešto povreda njihovih nekakvih potreba ili želja i na taj način da u vršnjačkim skupinama mogu biti dosta nezgodni zato što zapravo na sličan način reagiraju prema djeci. Sad kažem, tu jako ovisi da li još ima ova kombinacija, ako empatija kod takvog djeteta nije razvijana, kako prema roditeljima, tako i prema drugima, da onda oni su zapravo ne prepoznaju dovoljno kad pređu granicu, ne prepoznaju kad je drugo dijete uplašeno na neki način ili uopće ne doživljavaju da je to bitno. Onda mogu zaista poslati ovako stvarno djeca koja onda zlostavljaju drugu djecu. Tako da iz te kategorije najčešće idu. A kao najbolji roditeljski stil je onaj koji zovemo autoritativni ili demokratski. To je stil gdje znači postoje jasne i dosljedne granice, ali s druge strane emocionalna toplina. Dakle, to su roditelji koji djetetu neće u dućanu kupiti sve što ono poželi u nekom trenutku, ali će ga utišiti kad plače. I dok plače možda u tom istom dućanu. Ili će s njim neke stvari dogovarat, neće biti sve nekako određeno samo zato što sam ja to rekao, ali to što ću dogovarat ili to što će biti zato što ja to tako mislim da treba, će biti jasno objašnjeno zbog čega. Dakle, možemo dogovarati u koje vrijeme ideš spavat kad imaš 12 godina ili 14, ali ne možemo dogovarati kad ideš spavat sad kad imaš 4 godine. Zato što si premali da o tome odlučuješ ti, zato što sam ja roditelj i moram o tome odlučivati. Dakle, to je nekakav dio gdje znači postoji jasna granica, postoji nekakva dosljednost, dijete zna koji su njegovi nekakav svijet i s druge strane zna i da drugi ljudi imaju svoje potrebe. Dakle, neću ti sad kupiti ovo zato što sam taj novac planirao za nešto drugo ili nešto treba nama svima ili ne možeš dobiti igračku samo zato što ideš nekom na rođendan pa neko drugi dobija igračku. Da mogu razumjeti da i drugi ljudi imaju potrebe. I da to ne znači da samo njihova potreba je bitna. To pomogne, jer onda dijete može druge isto ljude i drugu djecu doživljavati kao važno. To su postoje li ta djeca? Ima ljudi koji to dosta prirodno rade. Ono što zna biti zamka je taj dio da sad sve više, zato smo išli s tim idejom tog prepopustljivog odgoja, da zapravo ljudi sve više idu prema ovoj varijanti prepopustljivog odgoja,
iz ovog nekakvog, zato što su generacijski, nekakva moja generacija ili možda malo starija od mene, su odrastali vrlo često u ovom autoritarnom odgoju. Znači, vrlo strogi roditelji, ili generacija još iza, gdje se vi govorilo ocu i majci. Dakle, gdje nije bilo uopće govora da dijete ima neka prava u tom smislu. To ne žele provoditi i onda zapravo im je teško naći nekakav sredinu, nešto gdje bi bili dosljedni. I tu kad mene čak zavarava ovaj naziv demokratski, jer kao demokratski znači da se o svemu glasa. Tu se ne može baš o svemu glasa. Dakle, neke stvari mora biti jasno ko na kraju vodi tu priču. Jer bez obzira što dijete ima pravo, ima svoje potrebe, i to je važno da se zadovolji, važno je razlikovati šta su potrebe, šta su želje. Želje ne moraju se zadovoljiti sve. I važno je da postoji frustracija u životu. Ne znači odgojiti sretno dijete, da ono nikad i uopće odroditi sretno dijete nužno, da je to sad nešto što mora biti non stop sretno. Jer to mu neće pomoći poslije u životu da se suoči sa svojim nekim frustracijama koje će sigurno doći. Dakle, to što će se naučiti se nositi sa frustracijom da neće dobiti neku igračku kad ga odvedete u neki shopping centar, će mu pomoći s tim da se suoči s tim da nije prošao vozački ispit iako je dobro odvozio. Što će mu se dogoditi možda. U današnjem vremenu kad užasno brzo živimo i kad roditelji imaju sve manje i manje vremena i za sebe, a kamoli za djecu, recite mi, da li mislite da je to možda neka vrsta kompenzacije, ovaj prepopustljiv odgoj? Znači, nemam ti, većinu tjedna ti nemam što dati, nemam kada, neke osnovne potrebe zadovoljavam, a onda ću ti kad imam to neko vrijeme sve pružiti da ti pokažem svoju ljubav. Tako. To često je i ono što je tu klasična greška je da zapravo materijalnim pokušamo kompenzirati emocionalnu komponentu. Dakle, mene nema, ja ti nisam dostupan i zapravo kad gledamo ako mene nema veliki dio dana i ako onaj dio dana kad me ima sam na kompjuteru, rješavam poslove na mobitelu ili sam na Facebooku ili sam već nešto radim s ekranom, ja zapravo nisam emocionalno dostupan djetetu i teško je govoriti onda uopće o toplini emocionalnoj, ako ja zapravo sam distanciran, to je zapravo hladni neki odnos, tako ga dijete doživlja, da nije bitno. I onda poslije toga kad imam nekog vremena onda zapravo to što me zapravo nema kompenziram s tim da ću ti kupiti što god hoćeš, dati što god želiš, dozvoliti da budeš do kad hoćeš ili da si na crtićima koliko želiš. Dakle, u tom nekom smislu sam kao dobar roditelj, što zapravo za dijete nije nikakav dobar roditelj. Ili sam tvoj najbolji prijatelj, što isto tako je zamka, jer djetetu ne trebaju prijatelji od strane roditelja, nego trebaju sami stvarati svoje prijatelje njihove dobi i tu ih roditelji mogu zaista nekako otežati im taj dio. Jer ako su oni njihovi najbolji prijatelji, onda su već zauzeli neku poziciju koju djetete sebi treba tek izabrati. Predlažemo sad prije nego što nastavimo govoriti još i o vršnjačkom nasilju i samom odgoju i nekakvim modelima odgoja, da poslušamo što su naši sugrađani rekli, dakle o problemu vršnjačkog nasilja, koga eventualno smatraju odgovorim i da li taj problem zapravo smatraju izrazito bitnim u našem društvu. Mislite li da je u Hrvatskoj veliki problem vršnjačko nasilje među djecom, tinejdžerima? Da, dok ne budu nadzorne kamere u školama, koliko god to ruši privatnost, dotle će ih biti toga. U odnosu pretpostavljam da u odnosu kad smo mi odrastali da nije se ništa povećalo, ali mislim generalno kao u ostatku svijeta, Europe, mislim da nismo ništa previše niti premalo u odnosu na ostatak. Tako da, pogotovo s obzirom na traume i ratne događanja koje su nedavno bile, mislim da nije nešto pretjerano. Pa nisam baš upoznata sa tim, ali mislim da da. Pa mislim da je stvarno veliki problem. Mislim da su ova djeca sad puno luđa nego što smo mi bili i puno su agresivniji definitivno i mislim da bi to bilo. Čujte, mislim da je ne toliko fizičko nasilje, koliko verbalno. To više pogađa nego mislim da nekoga isključujemo ili nešto slično. Mislite li da je u Hrvatskoj vršnjačko nasilje veliki problem? Pa iskreno rekao bih da je to samo koncentrirano u školama. Tu vani, mislim što se mene tiče, nisam nikad doživio baš nešto. Jako je veliki problem. Jako puno ima roditelja koji su pijani, koji se ne slažu i onda nasilje nad djecom imaju. I među sobom djeca u školama isto imaju veliko nasilje. To je odgoj od kuće. Da. Pa ja mislim da niš posebno, kao nekada. Prije je bilo toga, dok sam ja bila mlada. Sad se samo više zna, više se o tome, tako da ne bi znao.
Da, mislim da je, jer nema tolerancije, dosta se galame, sukobe, vidi se konflikta puno ulicom. Često se događa, dakle, i verbalno, i psihičko, i fizičko, nažalost. Mislim da je to jedan od ključnih problema. Da, svakako. Možete li to objasniti? Vršnjačko nasilje. Prva stvar, mislim da učenici, ako se dogodi, mislim i učenici ovako inače, da nemaju se jednostavno komu obratiti, da roditelji koliko uopće prate danas njihov život, mislim ne možete pratiti što fizičko nasilje, što nasilje preko interneta i tog nekakvog tinderskog bullinga, jer roditelji nemaju jednostavno, ne mogu ih ni pratiti ni vani, a niti njihovu kontrolu na internetu. I onda se djeca nemaju komu obratiti, ni učiteljima, ni profesorima, ni, pa ne znam, baš ne znam kom sve. Ne naročito, veliki, ja radim u školi pa nemam tog nasilja. Sigurno? 100%, kod nas bar nema. Možda vam djeca ne govore? Pa možda ima malo, ali nema previše. Dosta, neću više odgovarati. Dragi slušatelji, ukoliko ste nam se nešto kasnije pridružili, danas govorimo o vršnjačkom nasilju i roditeljskom odgoju, a s nama je u studiju profesorica psihologije Tanja Dejanović-Šagadin iz Psihološkog centra TESA. Upravo smo čuli što naši sugrađani misle o ovoj temi. Imate možda nekih komentara na odgovore koje smo dobili? Mislim, odgovori su očekivani, onako da ljudi, ono što mi se čini dobro, da ljudi prepoznaju da to je problem. Ono što možda važno za znati tu da jedan kolega je rekao da nema toga u njihovoj školi. Vršnjačkog nasilja ima u svim školama i uvijek će ga biti. To nije nešto što se može iskorijeniti, tako da i uvijek ga je i bilo. Ali ono što je bitna razlika je da u školama kojima se provode nekakve zaštitne mjere, prije svega nekakav nadzor i kontrola od strane odraslih osoba i nekakva dobra organizacija rada i jasna pravila i slično, ipak tog vršnjačkog nasilja ima puno manje i onda ne dolazi do tako ozbiljnih, do nekakvih eskalacija nasilja ili do ozbiljnih posljedica. Znači tu je dosta važno nekakva prevencija i primarna i sekundarna, i prije toga nego što se događa da se ljudi znaju što treba pratiti i poslije toga znači da znaju kako reagirati, na koji način zaustaviti, što sve treba zaustaviti. Dakle, ove škole gdje se događa nekako sitnije, nije to sitno, dakle verbalno nasilje isto tako neugodno djetetu i kao i fizičko i može imati vrlo neugodne posljedice, ali dakle kad se zaustavljaju na tim nekakvim prvim stupnjevima, dakle to uvijek počne od takvog nečega, kad se tu zaustavi i kad se pravilno reagira i kad bude jasna poruka da znači vrijeđanje ili zvanje pogrdnim imenima nije dopušteno i da to nije ok, da se to ne smije raditi, onda je zapravo puno manja šansa da će neko biti pretučen. Netko od slušatelja, mislim da je bila neka mlada dama, je rekla da je često problem to što djeca možda ne znaju kome se obratiti u školama. Da li možda vi nešto znate više o tome? Pa u principu ono što je nekako pravilo jest da bi se djeca trebala obratiti bilo koje odrasle, znači sve odrasle osobe u školi su dužne zaštititi djecu. To je prvo. Ono što je važno djeci, dakle, dati tu informaciju, dakle da je vrlo važno da oni, bez obzira jesu li oni žrtve, da se to njima događa ili da to svjedoče tome, znači da su promatrači, da je vrlo važno i prvi korak je nekom reći od odraslih osoba. S druge strane, ono što je poželjno, znači da su to razrednik, da je to dežurni učitelj, da je to stručna služba škole, dakle radije nego tehničkom osoblju, ali tehničko osoblje škole je dužno tu reagirati. Makar prenijeti informaciju i zaustaviti to u tom trenutku. Dakle, u tom smislu je vrlo važna edukacija svih odraslih ljudi koji rade s djecom, u smislu da su oni dužni to zaustaviti i dužni onda postupiti po tome. Dakle, ne samo to prekinuti i otići, nego nekako reagirati, pozvati razrednika ili dežurnog učitelja ili nekoga da tu rješava tu situaciju. I s druge strane da su oni svi dužni to zaustaviti. Dakle, da se ne bi trebale događati situacije koje sam ja osobno isto tako znala viđati, da se ispred škole djeca vrijeđaju recimo jednog učenika, a da učitelji prođu jer to kao je ispred škole i to se njih više ne tiče. Ili izvan dvorišta škole. Dakle, to je nešto što, mislim, vrlo važno je znati da čak i po zakonu, obiteljski zakon nas u tom smislu veže da odrasle osobe su dužne reagirati na nasilje među djecom. Dakle, to je nekav dio. A kao stručne osobe smo vezani i tu zakonom o odgoju i obrazovanju i nekakvom, mislim, etikom rada i moralom. Profesorice Šagadin, nasilje podrazumijeva odnos u kojem s jedne strane imamo osobu koja vrši nasilje, znači nasilnika, i osobu koja trpi nasilje, odnosno žrtvu. U vršnjačkom nasilju obje te osobe, znači nasilnik i žrtva, su djeca i to često zaboravljamo.
Možete nam malo možda reći o karakteristikama svakom od njih, odnosno postoje li neke predispozicije da dijete postane nasilnik ili žrtva, osim ovih stilova odgoja, odnosno roditeljstva o kojima smo ranije govorili? Ono što je važno za znati zapravo da jednom i drugom treba pomoć, to je vrlo važno. Dakle, tu ne možemo govoriti da ono sad ovo je nasilnik i sad njega treba ne znam kako kazniti. Treba imati posljedice zbog onog što radi, ali to je dijete kome treba pomoć i to je dijete koje ne zna na drugčiji način komunicirati sa svojim vršnjacima i koje zbog toga mu neće dobro, ne prolazi dobro u životu. Ono što mi znamo, recimo da 60% djece koja u osnovnoj školi radi nasilje, a ne provodi se s njima nikakav tretman, njih 60% do 24. godine ima sudsku osudu. To je puno, to je svaki drugi i više. Znači imaju ozbiljne posljedice zbog tog što rade. A oni to rade zato što nemaju razvijene socijalne vještine. To je recimo nešto što je zajedničko i djeci koja su nasilna i djeci koja su u poziciji žrtve vršnjačkog nasilja, dakle da oni imaju loše razvijene socijalne vještine. Obično u tom smislu da kod jednih se više ovi pasivni odgovor da se više povlača, da ovi drugi više idu u ove nekakve agresivne načine pokušavanja i uspostavljanja kontakta i nekakvog suočavanja sa raznim oblicima frustracija. Ali u svakom slučaju ne uspijevaju na nekakav primjeren način komunicirati sa svojim vršnjacima i to je područje, definitivno područje rada i kod jednih i kod drugih. Ono što znamo da djeca koja su žrtve su često nekako osjetljivija, povučenija djeca, kod dječaka, dečki koji su skloni plakanju, što je onako, postoji jak društveni veto na takvo ponašanje, pa onda su dosta jake reakcije od strane drugih dječaka. Djeca koja su po nečemu drugačija, dakle to može biti bilo što, ove rodne manjine, djeca koja su nacionalne manjine, invalidi ili djeca sa razvojnim teškoćama, razne vrste. Dakle, treba znati da bilo koje dijete u nekom trenutku može postati žrtva bulinga. Dakle, ovo je samo nešto što je češće. Kod djece koja su nasilna, ono što se često vidi kao nekakva njihova karakteristika je ovaj dio velikog napuhanog ega. Dakle, ovo što sam baš rekla bila vezano za odgoj, dakle da oni doživljaju da samo njihove potrebe bitne i važne i da na neki način su jako osjetljivi na to da ih oni doživljavaju okolinu ugrožavajućom. Dakle, oni su zapravo nasilni prema okolini, ali doživljavaju kao da je okolina nasilna prema njima. Dakle, ako neko sjedne na njihovo mjesto slučajno i priča s nekim, oni to doživljavaju kao izazov i agresivno reagiraju na to. Povredu nekih. Tako je, nekog svog nečega. I na taj način, a s druge strane ovaj nedostatak empatije, opće ovog emocionalnog nekakvog izražavanja čini da oni ne mogu baš dobro definirati ni kako se oni osjećaju, pa na razne oblike emocionalne nekakve i frustracija i tuge i svašta reagiraju često agresivno. Dakle, to je jedini model koji zapravo poznaju, a ne prepoznaju kako je empatija loši razvijena, ne prepoznaju dobro šta se s druge strane događa. I kad pretjeraju, stvarno misliš da je to šala, a ne razumiju da drugo dijete s druge strane se boji toga što se događa. Recimo ono kad ih, ne znam, savijaju im ruku iza leđa, to ne primjećuju da je ovog drugog strah. Njima je to još uvijek u domeni šale. Tako da zbog toga kad pređu granice, jer tu imaju te neke karakteristike gdje im je strašno važan zapravo ovaj rad na emocijama, na empatiji, na tom nekom dijelu. I s druge strane ovo učenje upravo tog dijela, da drugi imaju potrebe, da nisu samo njihove potrebe bitne i kad i moralno učenje, ono šta je u redu, šta nije u redu, šta se smije raditi drugim ljudima, šta se ne smije. To je isto nešto što njima kad nedostaje i na čemu je potrebno raditi. Bili smo spomenuli učitelje, dakle, i uglavnom i naši, evo, kad su sugrađani su govorili smještavali to nekako već po prirodi, to vršnjačko nasilje u škole, nekako školsko okruženje. Vi, osim za roditelji, imate i neke programe, ako se ne varam, za učitelje. Koliko oni zapravo mogu pomoći u sprječavanju? Mislim, je li ipak njihova uloga, jesu oni svjesni svoje uloge zapravo? Je li okreću ovako glavu? Imate neka iskustva kada se nešto dogodi? To je vrlo različito. Dakle, i od škole do škole i od učitelja do učitelja. Postoji nešto što je onako što bi iz mog nekakvog iskustva, dakle nisu provjereni nekakve istraživanja, a to je da je vrlo važna uloga ravnatelja u školi i njegov stav. Dakle, da to dosta onako opisuje nekakav onda stav, generalni stav u školi i koliko smatra je to bitna tema i koliko su bitne nekako slijeđenje pravila po tom pitanju. Što je škola bolje organizirana, što ima jasnije definirana pravila, jasnije definirane posljedice, što je jasnije recimo da su to pravila koja vrijede za sve, onda su učenici skloni pridržavati se tome. Što više nekakav nered u tom smislu vlada, to je puno veća šansa da se djeca počnu ponašati po sistemu čopora zapravo onda i da ne prate onda ni pravila i da tu onda isplivavaju ovi agresivni tako u tom smislu. Tako da s te strane to je ono što je važno. Dakle, to je opet slična stvar kao s ovim popustljivom. Dakle, odgoj koji treba biti dosljedan, jasnih granica, ali ne hladan, nego znači
ok, može čak biti strog eventualno, ali da je dosljedan, to je bitnije. Dakle, da je dosljedan, da su jasne granice, ali da postoji jedna emocionalna toplina prema djeci. Takvi učitelji su isto tako, kao i roditelji, to su i najbolji učitelji. Koje su onda mogućnosti, ispričavam se što upadam, učitelja? Dakle, može li on to sankcionirati nekakvo ponašanje? Postoje mjere, dakle, postoje mjere. Učitelji kad se žali na to da te mjere njima nisu dovoljne, istina da s nekim stvarima, kao što su sad, što te mjere sad idu kroz upravni postupak, da su njima stvarno otežani funkcioniranje, jer oni nisu te struke, da je to njima lako provesti. Ali postoje mjere koje se mogu koristiti i ono što se zna, dakle, čak i ako imamo dijete koje ima nekakve ozbiljnije teškoće, pa mu možda neće djelovati. Postoji uvijek djeca koja sa strane gledaju i to što ću ja pozvati nekom djetetu roditelju u školu, možda tom djetetu neće puno značiti jer ima već rasulo kod kuće i to je kap u moru. Ali sigurno u razredu sjedi još 10 ili 15 djece koje to vide i kojima to znači, jer oni ne žele da se to njima dogodi. I kojima je to jasna poruka, ovo ponašanje nije u redu i od nas se traži da se ponašamo na drugčiji način. I u tom smislu je vrlo važno da i roditelji i da i učitelji u tom smislu dosljedno reagiraju. Čak i kad nisu sigurni hoće li to uroditi plodom ili neće. A u tom smislu postoje jasna pravila kako moraju reagirati. Postoje protokoli, postoje... Dakle, ovo čeg se moraju pridržavati. To sam htio biti da znate. Tako, postoji protokol o postupanju. Predlažem da sada poslušamo koga to naši sugrađani vide kao odgovorne, one koji imaju presudnu ulogu u javljanju problema vršnjačkog nasilja. Ko je tu odgovoran? Odgovoran je sustav u cjelini, počevši od roditelja pa do obrazovanja javnih djelatnika. Mislite li da je taj roditeljski odgoj previše popustljiv i da to dovodi do toga? Dakako. Iz razloga što su danas ljudi više nemaju vremena za djecu, nemaju vremena obiteljska druženja kao prije, sve u strci, brci i to vodi zanemarivanju. Slažem se iz razloga što danas su roditelji prezaposleni i nemaju dovoljno vremena da razgovaraju sa djecom, da im se posvete, jer mislim da im je na prvom mjestu karijera, kao što će meni jednog dana biti. Da, apsolutno i u tome nisu krivi roditelji, nego je kriva jednostavno društvo i kao takvo, lov za novcem, posao gdje ljudi zapravo su rade od danas do sutra, to jest od jutra do mraka i nemaju vremena za posvetiti djeci, tako da to uopće bilo kakvo nasilje i nedostatak u odgoju djece nije začuđujući, zato što to je država kriva i ovo općenito društvo kao takvo, nisu djeca niti roditelji krivi. Pa nije problem u djeci, u roditeljima je problem. U roditeljima je problem. Da. Kako bi se to moglo smanjiti, riješiti? Jako teško. Ja sam isto imala djecu i ja sam uvažavala nastavnike, makar sam nekad malo morala i pregristi, sam vidjela da su i djeca u pravu. Pa u svakom slučaju mislim da roditelji imaju tu najveću ulogu, odnosno obitelj, ne može se reći za roditelja. Kaže se da za jedno dijete je potrebno odgojiti čitavo selo, pa neku ruku roditelji koji nisu dovoljno te neke moralne vrijednosti i općenito vrlinu dijete uveli, pa zatim isto vršnjaci koji su možda jednom drugog to vidjeli, s druge strane isto profesori koji možda to isto tako ne primijete na vrijeme, tako da svako je odgovoran na svoj način. Pa odgovorno je, ja mislim, cjelokupno društvo, dakle od obitelji preko škole i drugih institucija i mislim da veliku odgovornost imaju i mediji. Mislim da se zapravo nasilje promovira na neki način kroz televiziju, novine i slično, da mediji imaju vrlo veliku odgovornost. To je odgoj od kuće. Da. Kako to riješiti? Eto, treba nešto strogo poduzeti i kažnjavati, pa se više vala ne bi to ni događalo. Evo, poslušali smo što naši sugrađani misle. Sad smo pred krajem emisije, pa imamo još samo kratko pitanje i možda komentar s vaše strane. Iako se u svom radu niste usmjerili na eventualan utjecaj medija na djecu, odnosno na njihovu ulogu u vršnjačkom nasilju i roditeljskom odgoju, zanima nas što mislite, da li su mediji, a prije svega mislimo tu na internet i televiziju, danas djeci postali drugi roditelji i mogu li mediji možda roditeljima biti partner u odgoju ili mislite da uglavnom imaju ulogu neodgovorne dadilje? Trebali bi biti, dakle, partneri u tom smislu, ali mediji u svakom slučaju mogu potencirati ovu priču o nasilju i s nekoliko aspekata. Dakle, tu internet, televizija i igrice, to je onaj dio koji možda nismo spomenuli.
Zato što prvo kroz medije se promovira jako puno nasilnog ponašanja. Posebno sad na televiziji, konkretno kroz ove reality showove razne vrste, dakle tu se potiče jako baš ta jedna kompeticija, vrlo neugodan odnosi i tako podmetanja i sličnih stvari. To se vidi u medijima, a isto tako ovi televizijske emisije, filmovi, slično, pa čak i igrice koje djeca igraju, onako, ono što ne potiču ovu empatiju. Dakle, oni uglavnom potiču vrlo jednostavne obrasce. Neko nekog ubije i nekog onda se ide osvećivati. Mislim, to su obrasci gdje oni ne mogu puno emocija ni učiti osim ovog nasilnog reagiranja. A s druge strane, zbog općenite zaokupljenosti medijima i njih i roditelja, dakle i nas svih, nedostaje upravo ovo što su sad slušate, što su vam ovi komentari bili, dakle da se ljudi nemaju vremena baviti s djecom. Dakle, i kad rade, to naravno da su oni zaposleni, ali kad ne rade, oni ne sjede doma pa pričaju, nego svi zajedno sjedimo svak pred svojim ekranom. Mm-hmm. I onda ovaj dio učenja socijalnog, gdje se trebaju naučiti socijalne vještine, nedostaje. I onda šta ostane ovaj dio da oni uče socijalne vještine gledajući tipa reality showove i slično, što im zapravo daje jedne modele koji definitivno nisu poželjni, evo to najjednostavnije. Tako da u tom smislu postoji odgovornost medija i tiskovina i u tom smislu bi trebalo možda i barem ove državne medije, ako niš drugo, poticati da u tom smislu oni da javnu televiziju, ako niš drugo, da u tom smislu oni djeluju, možda ovo kod ovih poreza da se da dobiju